Ulona muyumbe wa Machakos Town Dr. Victor Kioko Munyaka ni wawetakana ngwatanio ila yukite katuwa ula unai munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka ula wa minister serikali ni Mbituku Fred Matiang'i kati wa atongo yangi ikamwenu cha Musumbi William Ruto sakuanini wa mwaka wa 2017 aine na chathini kimwe cha mathiko kisioni cha Kikumbo Kalama County ya Masaku. Munyaka ni waisekana atongo yasu makwatene makethiwa na namba cia kuyana kumukirikithia Ruto Musumbi wa tamu umwe aimueta tamu kengani wala ingi waweta bebata Kalonzo athiuke Kenya yonthe amanthite kula muyumbe wa tene wa Machakos Town kwa ilungu ya miaka 15 ingini wavuthisya uneni wa nthu ciake cia kiureti ila ciwetakana ndekwendeka ni andu ingi ukamba na losa ditio kana tivi ande mundu wetawa Kalonzo Musyoka pamoja Rigathi wa Gachagua pamoja Matiang'i na pamoja Tambea na Wamalo na ene munoni yeso tunaimwa meeting yenesu na ene na nani na this time tubingwa mwana Kalonzo Tambea Kenya yombe na tubingwa mwana ona na mwadi kijiji matembelo ko kana tivende Gachagua wesebya netwabula coalition isu tuenda tunuke Ruto mundu wa bongo na round ya Mbeya kana tivende eko nyasa nede ndimwekeze kuka siasa mama nende Kenya yendeta na mama nesa kada twina numbers mapana kile chambe nyindi mwendeta mono na tani mumisi ya nyaka nisi kana ni mumisi ya nitongia ngai mobea pamala ndo Masaku kunenga miaka 15 no nene wia ndo me complain wala asiae ai Munyaka ando no kumamisi na ando miasa no misi Munyaka utesaithi ai be mundu kugwa wo keuki wetwa na kwa ndiweta pastor wala tutabia bo wo munde ekainde mutavie ndo no challenge mundu ngo yake ayase ni wandete ando kana no mamisi ya